Mangga. Abah Eka Abah. Ayo. Patrol, patrol, patrol. Cering, 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 cering. Pesawat yang mata anak alah tobat. Kang minangkan jadi perbatasan desa Celeng lo pengarane ikut tinggalan sama asik. Ah, Pak Hajat. Bapak Edi, mangga Bapak Edi. Sawang-sawang dalan dewo nyelosro rame pisan yani gawe sumur acong Enok Cika dagangan nek acong sore Jumat itu pas awas digeledok Abah Om. Hajat mengitan arani ombak mangana kekawa berini ora apa-apa ya ora apa-apa ya mana mening ora apa-apa ai masa Allah dia bujang Bang Dika Bang Dika Abang Dika Pak Hajat singkat Pak Hajat oh, Pak Hajat tuh Pak Hajat. Bapak Edi majikan Nanang. Hiburani. Mantap. Ya ada terima kasih nembangan perawan. Lagu. Bener. Sing nembangnya perawan. Rezeki pokoknya. Sikate. Cereng. Aranenya bener beli si Acong. Bener, lo bener. Ikut tinggal. Hai. Ada. Desa Celeng, sawang-sawang dalan Pak Hajat. Rame pisan. Bang Dika, Abang Dika. Gawe subur Pak Hajat saya. Ayo. Hiji sore Jumat balik maning mung saiki sampai Mas Wahid JJP selalu bergabung Mas Wahid Ayah Udi Bapak Ibu arane kali memiliki memanah bawa berini simpan timah laksana kendang lagi sawer nah supaya ngarena heun sedaya gitu ang dewa sing sabar anya ning batese iku desa Celeng ning kono tunggu suara hiburan siap organ rakam musik cocok ayo Mas sepisan maning Mas Pak Hajat bangga Bang ART Tuti Amanakan sama Wahid Ayah Udi Bapak Girban Adini Hegar yang punya Virgo Audio alah tobat
buri anak kali. Ombak yang memana di kawamu ini ora bakal sing penting melaksana sampean apa sedaya padamu. Terima kasih di kebatasi desa Celeng Pade ning kono Celeng, 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 celeng. hiburane organ Alhamdulillah reng sing terima kasih Mas, hatur. saya itu kan orangnya baik hati dan tidak sombong.